হৈছে যে আম্বানী সকলক মাটি দিব লাগে এইটো কিবা এটা ঘাঁহ ৰুব বোলে এইটো ঘাঁহ ৰুবলৈতো হ'লে তোৰ মাটি নিদিলেও ৰুব পাৰে নহয় জানো সেইকাৰণে আকৌ যদি এই ঘাঁহ ৰোৱাত যদি সেইটোহে এমপ্লয়মেণ্ট হয় তেতিয়াহ'লে এই যে ঝাৰু যে ৰুই আছে সেইটোতো এমপ্লয়মেণ্ট সেইটোতো মাৰ্কেটিং চিষ্টেম যদি ভালকৈ কৰিলেতো অলৰেডি কাৰ্বিসকলে টেকনিকটো জানা বস্তু ঝাৰু ৰোৱাটো সেইটোতো কৰিব পাৰে নহয় জানো আৰু বেলেগ আনিবলৈ দৰকাৰ নাই এইটো মাত্ৰ আম্বানীসকলক মাটি দিবলৈ কাৰণেহে হয় আমাৰ ছিক্স শিডিউলটো ভাঙিবৰ কাৰণে এটা টেকটিক এইটো সেইকাৰণে আমি নামানো এইটো মাটি দিবলৈ কথাটো আমি নামানো আৰু লিষ্ট আৰু তেওঁলোকে কিছুমান নজনা মানুহবিলাকে কৈছে লিষ্ট আৰু পাতাটো বেলেগ বুলি কৈছে এইটো একেই কথা এইটো লিষ্ট আৰু পাতাটো মই সুধিছোঁ তেতিয়া পাতা বুলি শব্দ ইংলিছত কিবা আৰু আছে নেকি নাই লিষ্টহে আছে সেইটো সেইকাৰণে লিষ্ট আৰু পাতাটো একেই সেইটো এতিয়া আমি কৈছোঁ যে কোম্পানী নথকা কাৰণে আমি দুখীয়া হৈছে বুলি নহয় ইয়াততো হ'লে খেতি কৰিবলৈ খুব মাটি ভাল তেতিয়াহ'লে খেতি কৰিবলৈ মানুহকহে সহায় কৰিব লাগে আৰু যিমান চাকৰি আছে আমাৰ কাৰ্বি আংলঙত থকা ট্ৰাইবেল অসমীয়া খিলঞ্জীয়া অসমীয়া আদিবাসীসকলক যদি যিমান চাকৰি আছে দি দিলেতো এমপ্লয়মেণ্ট প্ৰব্লেমটো ছল্ভ হ'ব বেলেগ কোম্পানী নানিলে হ'ব নিলিতুম arboretum along meeting nang hanglo council itum dunlo nilitum APHLC pen kipugela pohelo Assam advantage Assam zimati di nilitum ning hangke karbi inglong arat tum andak ning hangke autonomous advantage autonomous karbi anglong dimasau puabangsi punai advantage Assam popo itum bagai ke nangjia bangke advantage Karbi Anglong autonomous state po bangse itum mangi punai number 1 lalu te itum ning ke hang bansi kam claim long po komat phansi itum pang ni ma komat a inglong arat tum phan komat a Karbi tum phansi itum technology gyan ke pipe mepen dak company sita manufacturing industry ta claim teknai ma lake itum ning ke hang ban si claim longpo bang phan ke wan si da kape doji po phan kali athema six schedule along ta paragraph 3 along ke tok ke bang phan ke longli asap ta pi longli lapen lake da ke itum tribal area lalo alang litum pulo la company dolote munite tum employment longpo pulo employment long population thak si aprang jagirot along ta paper mill ta bilo teta halata itum karbi itum check pi ne chojordun long olo la chojordun long olo nang theklong mat alang litum la paper mill ta inkir check la pen bukajan cement factory ta ilitum employment phan pulo setanon ke ilitum employment hadak long dundi son thak si employment phan pulo dak Assam Rifle Training Center ta banglo itum lutalun longle employment ki long dunji ka phialam lo lutalut longle da nilita lut longle pin la non company wang le lote la so ambani atum ta la tum inkai het po itum lut longle deji ki jori pu bab sikati ki nangi pobodi ane bab katiki aparte la sok tiki waren memuluk ente longli ta mi opula ka mati dake ho longli ta mi opulo sok pati ki waradon sok kati ki jia phan lapen ke nimpo kati ki jia phan hanjang kati ki jia phan ason kati ki jia phan le karbi atum lap inglong arat tum phan khilonjia okhomia tum phan adivasi tum phan rabaredon poisa ta do pugenda Assam government ta nang pidun bom lo kente lapen lage Ambani wang wepik ta choklo lage agriculture department se claim nang po la sinili tu pulo non ambani wang po longli ta pidji po list si piji pata kali pala tu po pata ben list ke sivet lo lage kachini ne chot lage kachini ne pasi laga aka prek pugetin non make miadi pata pulo te ningkan thom kep apan se ke pi la pen ding muchot lo te lage list aka prek pi po hala ta pata lo
akaprek patta po alam nang tum Ingraji pen akaprek ulai thekma alamthe avi ejat vet lo laki condition bang yaso pima prekchat jimene pata mata condition ahut pen ke prekchat ji nili tum pata long karbiato pata long ke dak karbiang long pata long ke hal anung na thu ke jor arni pen labangso pata ke cancel lo putok dunangi putane tum pulo han 2016 aningkat neta la sohut em revenue ta manghu eng mat nom phike thang na claim klede la si a condition ke pata condition bang ke la ke larbom titami komani long budget ji mene pe batu cheta me yilang la ke sita list pen pata ke jat pet lo non ke list pu pat the lo mat la ambani to phan pata ki piji akam se claim lo la ke ka schedule la teng beng ke un eluson ke non ke claim ke abinong ke la Assam government tum ke advantage Assam pu ke karbiang long bhan le advantage kali lo la schedule aron kapi phukra long li na tribal kali det tum long li na ke cherai ji phansi la ke claim chot lo la posi ni tum la ekro alang li tum pulo long lang kai jan na thuta eviction bom titi seta ako hala mi atu ako nang cherai bom titi ande laso eviction atham athai ambani phan wan vetik ke tum la long li khangun eloma la sini tum pulo ni tum APHLC tum phan de long li pata pilap no na dang ni tum du tibji na la se hala komat mayong inur bang danang ni yedun nang pipo pudi setan surjorong phan nang ni yedun nang pipo pu neli CM hanar julo CM puta nang pi ma nang pipe ma pom CM bang nang thak de meeting arlo la sini tum kulo yong si la long le ka che rai nang yi ponte karbi inglong so tom phan pitip no na da la helu ke kemang yi la ke la ili tum ma nu karbi inglong to karbi tum hai ki phlung thu jilang so long ta ki phlung thu kam si klem rong ken te ya ha long le hala pu dimapur na thu puta hala tak tea garden do la tea garden le pape the thu rong no nante kopie polo tea garden ka pe the da kam ka pe the ya kam claim kle de jirai un pu ken te itu mamuni tum ta tea garden non ke silam the ken te karbi tum ta nang pinon along le pata company wan be pin ta choklo la ke la sini tum ke la so a company bap akheti ke claim ji po company ke ni tung chini is kroi dun de la ke yong si bap akheti lok si claim ji pon de la long le hem fu pata dorep lo hala tum long kheti pa pe claim non ante ko la so munit phan pe ambani phan pia kam vele la ako ambani phan a factory bang dak claim popular isia bang ha kokroi char claim po people lo kamrup district ke claim kleden people lo nogang district long hala factory bi ingtung te den people lo hojai district long bi ingtung te den la ke tribal atum long le back door pen anung ing hap an tu pen nang ki lut ka chong hura la karbiang long tribal atum long le ke right tip ya phan se la ke claim na posi la ke ni tum che kroi dun de ini discussion healthy discussion loma nili tum APHLC tum kan ninje la men mahal kado ya tum la BJP tum anang turdun pakti tini tum birude la siadak pulo pia posi nili pulo nono pita pulo CM manda pilo ni tum APHLC tum ing samjin ben sikan ningi pulo nang tum ning kitong re aningi ti sai si CM mata nili pan dojoi not pusi pu meeting nang pha phan ni pan dojoi not pulite pia lam akam si dulang meeting idunji na sini tum dojoi ye det lo Onale tum ki puji ke advantage Assam na setame disadvantage karbiang long galang le disadvantage lo ako son advantage ke claim ji ponte autonomous state of karbiang long di mahasau advantage po bang si punai